पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाविशीं मंत्री दिगंबराक प्रश्न केल्या उपरांत तांणी मातशें पाशियेंस काडपाक जाय म्हूण सांगलें. मागीर आमचो आमदार थंयचो रोहन खंवटे आनी म्हापशेचो आमदार तांणी एक्सटेन्सीव मिटिंग्स घेतल्या. तांणी कितें कितें सजेशन्स केल्या वीच वील बी डिस्कस वीथ द चीफ मिनिस्टर टुमारो ऑर डे आफ्टर टुमारो. ज्वारीचो ब्रीज जेन्ना काम चालू आशिल्लें तेन्ना हांवूय पणजे येतालो. म्हाकाय खबर आहा कितें त्रास जातालो ते तेन्ना. आनी जेन्ना ज्वारीचे ब्रीज कंप्लीट जावन ब्रीज कमिशन जालो तर आमी सगळे म्हणपा कितें रे आतां पळय मरे चाक करून पावले म्हणपा आतां आनी सी दीस इज बाउंड टू हॅपन इन एनी न्यू कंस्ट्रक्शन लायक ब्रिजीस एंड ऑल. यू वील हॅव टू हॅव सम पेशन्स. थोडे वेळ मातसो त्रास काडचो पडटा. त्रास काडना आसतना तुका कितें बरें मेळटा. गोंयांत 25 ऑक्टोबराक लीगल मेट्रोलॉजी कंट्रोल्साची पयली राष्ट्रीय परिशद जातली. ते विशीं मंत्री दिगंबर कामत तशेंच कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी अरुण पंचवडकारान म्हायती दिली. The first time in the country, controllers of legal metrology representing all the states are coming together in the state of Goa, and Goa government, the Directorate of Legal Metrology is hosting this event. We have Mr. Sanjeev Gadkar, Secretary Legal Metrology, Arun Panchwadkar, Director of Legal Metrology, and we are all geared up to host it in this hotel itself on 25th of this month. That is the concept of holding this conference. Our Prime Minister dreams of rationalizing everything across the country. One of the effort is that to bring all the controllers together and rationalize all the regulations. Second is using digitization. As you know, digitization has opened new avenues for all the people. This is for the first time in India. We are having the legal metrology controllers conference. पहिले केन्ना जावन आशिल्लें. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, has initially taken the initiative to have these functions here. Proud to say that Goa is the only state where we are doing around 750, more than 750 we are cases in a year. महिन्याक 60-70 केसी करतात आमी, and we immediately take actions on the offenders. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.